Ni fundi hodari wa Chirogorari. Aku cuma ucap tengkap pa. Bokimankoro wasiga abantu baragire bakrose flow. Mwancho mulire rinja am chino monto strong. Oh my god. Kabisa. Kaya bana bakanyuja. Kang. Tigango bwatere ni takakanya. Untor. Kanywa ina ko bwatere te. Yan. What? Aya aku rende pakin ni aku rende. Yeah, man. God bless you. And never subscribe in my Gusii Voice. Bye-bye. Mwancho mulire yo Gusii Voice. Nteko bakwani small chinse chiabone gambo ya mole. It can be morning, good morning. It can be afternoon, good afternoon. Abeko maragwa, good evening. Depending on the time you're watching a story, osomuga no igang kurura. Na onde chinse mo chia kanunda. Litike igang kolenginga. Nobody will hear more. For maybe some time, the one that checking the visit singing Chomong Noiga is like our grandmother twins. That is why I'm speaking. I sing in Cho Likuwa Embeona and Makubana Leusi. We did hear our first story Mong Noiga Pacifica. Evident and Nandabantobaka respond very highly, singing Chobaro Chomong Noya Kolerenchara. Most of the thing it's just food. And Elia Matukalnya saya muetatikali tamake amenyera aro. Abantu baka respond and they send their contributions, send me 50, 20, 100, 1,000, yes. Some money toka changa yo toka godromo no igendaga. Tukagura bituma, tukagura chingende, tukagura boigo amaemba, tukagura oboli. At least umuntu yarose libuno enirongoli. As we posted that video, eliyo kugura ebintu ebyo, friends bande bagatenga Magnite, you've done a good job. Umuntu yitiga mugoreki ekerogo bakagura ebirogo, tukaleta agaiga ne nagendo kiekiga ne caution. Nemesa. We thank you so much. And again, tukacha tukamwomera nyombe kababuya kanda basani mugatanga Magnite ntulgo tigirago mongno nyombe yamabati n'amagotu tigato chenche roof. We did the roof and we thank you so much. Asabasani bali bon CP ba make sure wasebagalire ahigabalire. I can't mention you by names. Abange mororo nande you know yourselves. I want to thank you Nyasaye tigaba senior sikeli mwarure na Nyasaye tigaba mentere sikekuru na dikira nororo. At least pone nyumba teligo tume mongina nabakurara sagia twagulite getanda tokamubekere mattress kamubekera amarangeti amanyi. In fact amarangeti akaralira amagatu mattress akaralira ngotu chinsuli. Right now mongina sleeps in a good place. Bono dito ukura bono ntete tanga Magnite bono Nyasaye tigaba senior gende anda basani member bagatanga Magnite ntoligo tigirawo mongno yiti yatumubekere flow lika nande chi asayina ndako chako chifuka nande ugusatanya uliti bantu bako bakora kibako abusa asayina naba chi chinsulisira chake nande boche bagatanga. Let's do the flow, and that is why I'm here today. Okora litke igaga igasincho yakorose flow yo mongno iga. There is a sister who said ngomongno ingo molikiranda mabere abere gakonyo mabera ipaka ki paka matukonsi pio mabwa igontwali geti mabere ngomongno yako bagakonyora and our sister yo moga gana tetenga she will be paying end the month amabera which is okay, and I want to thank you oyo tete gochaga osekar kwa rule no ani chinsemo chiriko wocho mogano likoro ocho chego visit mongna bono bwata soro gocha wikaransa
bona bugo chikuikaransa nande nolisho imbura ne tuteko gotwera ini ana bugo chari tukerio spend with the grandmother ngai gamonya kwa story mungu na ba kwa na mawaidi da gosina ba gonya kwa meganelia kama tubangina mbapo ati story ere aligned biega lakini you enjoy being round among noiga. So I wish and I know everything will be okay. Yarwa chiboyo asa tigaga ndo kwa seni bali mo sp mwa kwenye story maite naro taliko tuma goso taliko kora contribution ndio nsira kini okunya gusabira bali ba koraki ba contribute and I wish bali babendere kubeka masabo bali bagenda tukusabira omonno bali bagenda tukusabira enkeiga. May God bless you too, because part of your prayers are part of your prayers zimefanya this thing to be possible. No ntuko ikaga igatali chinguru chitu ne chinguru cha Nyasaye. Nyasaye tigende kubasiseni abantu baminto nasimo kunyara nanda simo gote machi megana tokole tane mengi nande mwa kuno mo yondo kunolia depending nga Nyasaye ngakiago goskiwo chase asogokonya. Gendo kende ndete ko insisting kelingo yo tete gochaga ogwe Kanyamataro otirimbo kasi ne junction yo kwanda kanonde school mutu asine ni gagu obokuboli mongina pasifika nga ibo anga yere ole tumpaka gaiga nabo igena number Grace ntawa pia number ya Grace. Anyone who needs number ya Grace nitakupea pinki no na resimiane but a problem but then anytime that you need kuikaga ino ncha available Bosongo ndibwo nchote kuikaga I'm available in Bosongo. Just call me anytime. Rukungakere sim anytime. I'll just direct you to this place. Elio chukaro mongno igano mokwania. Na wako mareta gift mongno bata hata kete chianga. Enda agira bado ntu agolete nyinge. We just did some few. Anya gotita commenta stina bokunya commenta. Elio mongno yaro seli gwenda agira in that way. So today we are doing the flow. Every day on skill we compile torrenga kia kobanya. Sasa tiganda ko waseni na bantaba.
Oroche nyumba uneko mabati. Keko kuira bana bali kobe bana ko juju ko bunu mwana mo. Imi abada mtoto ko chinchua. Ndino mondo monen. Dibaro chita bana baga da bato da baru nyamata. Di do chita da. Ora nyana ko ko te tingo te chago chada ga da. Wana ni chingu cha mura. Wana. Ibiara na wate tingo ko ninda na lengere. Kuku ni tadi di mabuna magoro ma tete mabuna bi ang tete data ya de ma goko nintan mabuni te goran ba mutura goko nintande te to ko bekra mabati nchengo bekra smiti e flow nsengo osmantelins kiren te goran
abana bagusiba Kobekere ne cho ne baba. Kobekere ne cho ne baba. Itu. Ibu betul. Ya. Kabe kayo. Ibu sudah betul betul. Yang berapa? Ya nyombota gitu. Bono. Tu kobe isi ko yung urang ini ndi. Nyomba ba ku de ka. Kobekere ya nyomba. Na yurang. Nyomba ta ku tiok. Ya, yang kobekere elio watu wasafi. Basi bi. Igomba. Bono tingu bichi kare kobra yung urang ini. Abana ba ku ba cha yung urang ini. Naboigo to kobeke eflo. Insasa asa mandago cho sibi rikaba kwa busa. Bono mondo karaki. Ko sibinse ya roka na buya. Ya kuniko. Ya bu. Bono no gani kamenya no mondo. No taki kamenya no mondo nyombe. Menya no mondo nje. Menya no mondo omo kaka usiku. Mo chokoroli. Komo chokoroli. Aba chokoroli kana begete. Nchibona na bankurara ngibuka. Tobera ngibuka. Umwana bona abageni batangiye tu umwana batikora tu bona ubonye umba batarande. Igo baise gwancha aragochorara. Umumura ntoje kurara umwana. Utu no mwana musiki kayaka. Kwa mukata bwati musiki. Abana bae batokire bae. Mtoto yetu mumura. Aba bae. Mumura. Jadi membekere kebulu njere mana bunga anigo. Nchikuren terwan kubrinde nare tenje kobe kruwa bana nyom. Antoanyo le tomo ntobono konyara magere. At least konyara magere. Dire se tayo jo okoreta. Nendagira konya kolinga ngara. Nkoro. Amabati ya noro chiti ligere na bako beka mabati. Embia. Tikawa kitata. Arale. Esa kaba abai nchimrumbekere. Andi mwara ndine ibintu bakije kuwara. Ebiyo. Yeah. Kitamba. Sabanta bonse bago konyire nateko bate. Nateko bate. Tindu ko bate bara bune mu. Andi basese ne kuba kota bune na goti. Na yo kota bune na goti. Na ya ba ko beka ba konya. Amena. Mbu ba mina. Amena. Sedi teriata tadi mana. Pia mano. Andi digora ko gando te bengu sabi. Kwa nanga bate indo. Mama itu sar. Ngwante bingwa. Ngo ko irani. Ai ga ni nyumba ina sai. Eyo monena one. Usiyo moyo ne sara cyane cyane. Eyo monena. Rero itara. Ai ga ne. Imanyiti. Emburanja tuta matukana ngongera. Obo tukuna mwaso. Ndio ne mendo yatwara. Na boge tie marui. Na kola timiye. Mere miye yoka. Toi boro mwa to mo beke giriti. Se mere mo ya sa ke giba. Ako kore mere mo ye giriti. Ako pa ke ni te biya. Amana. Oba ite ni me ti sa. Tata. Ule no maete. Na ndo kubanga biya. Eko gachirinya bururu. Mwana chingu cha ngono ina batisi. Yano muga ko yo no kwete mura ga batisi tu. Omo no rio ye bakanyore nyangi. Ange kama tu anyo te nyangi. Agateba na omo no gono. Iga ka buno musi omo so muito. Omo ga karindo omo muru rio ko oroke. Agate nande bakaraba bo. Bagateba naki anjino machete. Yongi. Yongi. Moses na kia. Tima etindavi. Moses ni koni. Ngote inyo kuru bwana zo na kia. Ngote. No mutuman. Ndi mutuman abo no mo nai. Bana ta no mutuman. Asiki. Wano mo orio ona. Akabatizo tu na mukaji. Umugako. Ujura uma tu kwete. Sada mare mayese. Igobono kariyo yo no mutennyona ngatinira. Umuru renkera maiga agateba nange no motese no moito ke tese da gote. Muto umunyako kuriya bagakaisiko. Kwaligete ba. Nje
iyo kiumdaga kugapi bona mugakona atite njikore ntabantu nyumba mbwata abantu bane bangana norotu mugabu yo no mukoti na kibagana na kiagana uyu barendete na kiagana mukoti monene eh monene bona buyo ne akunga no manyite bona akunga no mukoti eso mwana no mati no kwete mati no mwana no monene nari kuchikurikira nyoro mugako na akura kuchikurikira bandu siku acha kutwara ni ngai bua chake arali tata kuchia bana bachukuru babanyole nyumba tako itu bako mangenda buata bachukuri wi umuntu mokedi paka umwa kwabuka onyonko mito yomuke omugako omokotu nanywa mangina ubwato ororina bachukuru bae andi na kiura chake omwana uyu yone uyu manga obagutiria ma wo ino muchukuru na ndi na agachukuru ngakyo chaka toba chaka tari yako musana Dua ngente bano sudi ke undu ngente. Kura misiero mo yako. Kura misiero mo yako. Ai. Tiang ko itu.
Usabiri bano, usabiri takora. Sabari. Nten. Yambiyo rago. Kira bwansi. Aye. Kira bano mongina tusabire. Kira mongina tusabire. Tigango sabari. Sedia tadi ata dio mwana dia moyo mtatibu amini. Tiganda ida tibuye kama na kuyo. Basoge Maria wachene Mungu nana kwa nyobi chukua kunizo bwana nane gitu. Paria mtakatifu mwenye sauti sabara watalia bado kero kio tu kubuito apina. Basoge Maria wachene Mungu nana kwa nyobi chukua kunizo bwana nane gitu. Paria mtakatifu mwenye sauti sabara watalia bado kero kio kubuito apina. Tiga. Na chile nyasa ita to mo ke mo to biurna. Na Yesu Kristo mwana yo mo nguru akabera kudwa mo mutati e gortu na Bikira Maria usura tu da onsi abirato virende korwe sivaku na chile so mo mutati na tu meye na chile nyasa ita to mo ke mo to biurna se na Yesu Kristo mwana yo mo nguru akabera kudwa mo mutati e gortu na Bikira Maria usura tu da onsi abirato na ira na ko gambia bagmana baku Bikira Maria kutimule tiba na chire senya sa mutatibu mweziki e Bikira Maria mutatibu abonene aba tronda mutatibu to sabe ai ga de nyomba ya sai e yo bonene one sibio moyo de sara kya no kya e yo bonene one e ba tro ne ga amina igo. Amen. Thank you so much mongina. Mbobe na kora. Wakore bya. Bwato ko bako kuganya sago se. Aye. Okay. Inta bonaki. Inta ko bako kuganya sago se. Inte ese bloko ga na mose se digwe. Na ni mwacha mwandora. Na saba ile da Yesu. Ntura koran to go. Bikira Maria ba ile. Oyora taba nya sara ba ruwa baba. Uchaka do yo mintoro guru. Mancho moligeria tuabekira mabati ase nyomba yo mongina Pacifica. Thank you so much sasa bantu bali bakatebanga mongina bebuya nabona moroching none mbura ya tule nyinge sana iga yari tu na mabati yari tare kutoka nyumbani yango bachora pi unaona ya tu ya magena kanga bono mongina ara isiko mbura ya tule kene tule nyinge na nda magena pango ya edo kwenye mbura ya jana so nyombe kabisa unaona kureza emero jina ya tura magena ya sariba ka chingende chika moje na jire ona ya bachora pi. Bueno, it was at the right time. Nani Nyasaye wancha twakora etaratwa ya tule nyinge sana. Korugage twakore kubeka mabati mongina ntwa mubekire gitanda tukamubekire mattress tukamuletera ebikuru to marangeti ya nandi by day tukamulikira amabere tukagura ebituma chinkende omwogo oboli yani bono lende aso wancha konya sae biri biketwanya waletera bibyo nani Nyasaye tigande gusene abantu bonse batanga Magnite. You're doing a good job. Eda refundi yako remere ngakira kwani sengo tanga amoyo mwatu araiga ogendere kirasi mokonya kiro muntu iga nalituranya to kugendera iga buna gisa korro wanja kwa biye teko bia era bia mo ongno nandi twata nga maybe saka go chakwancha matukali yaro na batogo chakolengera litore ngakitora beki na ene flow inko ngole quotation chemanya komanya ngakigo chakaba dalio abana bakore kasi yonsi ipi nandi ko bakira mbia muno nandi ligo libante ibi like igo tungo ba blessed ko ase talia mwada ne sadaga ne moko dalio ora choma muligere tiganchen kole ko ruga iga chinse mcheka nemburango tuere nandi myoko chibosongo elitomera nase megane gocha chema kana tinkoro. Hi my great people, how are you? This is Magnite. Natole bado mumo ngina Pacifica singing chako make sure nga flow ya beire. Thank you so much my brothers for the contributions you've made so that mumo ngina ya tuale flow. Ndeko waro kike ndete kaiga
nabokoraga uchibundi chigendete gas. By the way, you see right now, this is the wanaendelea kukoroga. Mafundi ndio hawa. Mambo iko sawa. Mchanga, kazi inaendelea kufanyika vizuri. We did the roof. The roof is done this way. Sahii watu wamejaa huku. Some food is being made by Grace ndio ule pale. Ndani huku kazi bado inaendelea vizuri. So hey man, mambo sio mazuri sana huku kwa maana ya mvua. The granny is there. Granny is just there.
no. Mwancho mwere nja. Nchina moto no. Oh my God. Nchina moto na harigete school. Dia kok moko. Mwancho muligire gusi voice naondeka nundaga iga ero nate bangatigande tero munne basibika eliogo syrup nabantu bali batete nga mungina bo monto bali kwa mwete bora mugweria bo boriski bugima bwae atwamolete chiraba chiaba batangoma chiraba chimwa mchingia ne syrup singenjo complain yale kuba mabere ntwa mulikira Grace mabere gose wono ngonyorale Wande naro china na tiga ka kokoroko na morosiri chai. Ye chai. Oh. Mabere mungina nkonyorale igo bono amarurano sinche okorra Grace gote bono tebire tigara morosiri chai. Nero ngoli nera ntiri kwa moire boniga. Bia kegima. Asentu arosio mwancho moligireli. Bono iska taligo chikomo kanande ni moe kamera yana na bekuligireliaga. Asa isiko kabisa saa tunaweza ingia hivi. Ska koroka na by then one compound. One compound boni it looks neat. Abageni bali mugocha gutaka gocha gutarira mungino oyo. Iga bono mubwata simogocha guikaransa. Na bo igo mubwata se mugocha kuiga mabuya ntu achenchi amabati. Roof tokabekingia. Ne flowing ya. Nte tusago chime. Etonyaro mungina basibika. Tumobekere chirawe chia mungina basibika. Ayole. Ndochi no bope ni uye no kwa gote no bobe ndochi. Ndochi no. Kai. You look so smart. Ambo ndiye mule mwezi. Yole. Asante tu.
Biole. Amaiso mwangora tega na marenterio ko. Lochen kwa ingira no ko ingira ndo chembio. Ngirestangi kiraba. Dressing kwa ingira mo. Kroko na smart. Rigeri by then ona magoro. Wow. Bono te tengo aquí. De tengo chinche. To tengo nyar ko mire. Ya. De te bono tengo. Te tora ba igo. Tengo sen kugus. Ya te kugus. De te bono. Que uno quería. Dage to ko chinche liye. Chiraba. Como chinche. Unde ke chiraba. Buat Ingres. Ingres nchuga bono. Buat. Tora tomo chinche chiraba. Ada dinero mo brona buat Ingres ko. Toriku buat nyimbo mo nyimbe. Bono. Abalendo boiga, creo que sí mo siga ikra, es como mo ikra baro. Ni karata de kunya utara bo bibira moriski. Bono, chiraba. Kabisa. Mancho mergeria sirap nera. Sirap nera ga. Mergeria itu ya mata betenga ngato ko sirap ya moga Albert as Crowley. Kopa. Sin jinjire yogo chura sometimes ese ko yago. Ten ml times 3 bono tima itinu mo mai tamanga sirap. Bono sirap neri. It looks so nice. Sirap because to sell. Digamos otra mo jagra como vi que era no bon ara new bon te que como ir. Shake well before use. Mambo. Kwamba kachira banaleta hiro mongina chuno mongina koroga very smart with bata ngoma mongina karata chango igoro yes
toro chibona kwikaransa ore kero Nyasa kurende. kwikaransa ore kero chiraba chabere esirapu nam ndetera ngisirapu esirapu elio okoba gukunywa mambia Kwambuka. kwa mambi na mara kwambuka matebi kenzi kwambuka Nuko. bia mono esirapu nerega esirapu ige kuro kwa ascrolly Atu. ascrolly esirapu ige okonyege kuba kiribu na kego chura bono ngeli gochura Wala ringi kuba kusikiku. Bono kuba kore kwere ndio ndio makara ndio zaka. Bono njaka kwa kwa sai. bono eliogeriga eligochigo konya gekuba kerikia una ndengeli gochura ande Ya. abo gono chira babona chigo konya abo apa ni gobi karwa sibirigo bwa konya nyomba toro chibona ye wasibigo nse toligo chikonya gotwara bono bintu birigo chigo gochusumbwa kero gonkero basibya getanda nkero kurara bia mabati ntu achenchia bona toligo twerwa Umwana rumari gute. Ukundinda. amabere ntwakurikira mabere kiri umutinyi koba kingocha nakana mutinyi kero alire nacha nakoraki nacha nakana kwanyimara Talenta. ule tali mulimo kera nko tali tulikoleta rulioka Ya. kero bono muna obwate gekuba ate bankoletera ale chai kera bakoletera chai mulimo iyo bituma ntwagora bana bale ndaga rongoli ntwagora boli oyo nasata kanya guseni nande kwigure nga Nere bate bona na rente kwa bolile. Na man. namba bono Bolile tutokoroseli nereka. tutokoroseli nam Miogo na bolile ndara kuru kwa bolile. nara mali akelikera ona kikyo kwa bono Takale to amerige ya tsakiri. iko kunya basoko chiro sana bono tukuligiri tukoroseli enyomba ya kibara No koros ngange ga na tapatona ga. kende Kwa bokuntu la tere. kende nona ka ispanyora mabere Sasa. Yono mwana yono makoti. Uko yoro sa usana ngike. Nero kartumba kutoka. nandi tosina kwa ingere kono yo koroga ya koroga ya kebs Umwana yono maate. Nere bono amakokoti. Iga chiete oyo warente. Oyo kuruputa pio kwa mko. Ngo mwari kumungu ali na mko iga kali ya mwagete. Ali ko genti piti. Ukamwa kayo gatangru ku grupo. tosama tokora konya yo mogochiwa ndengoranga Akamu tengo ku. one by one Igo ga baile bune kerem. jama mancho muligeri te tokole kurugaiga mo na boni guys look good nandi tiganya sa kolende Ya sai ni mwabalende. igendo kende ibuna bone mburere ya yeganya basoka mono igona buranya gwatereri Tindi ga soka. Wana ni ndoro tika tengo. Tadi kungwa ta kuchitiko na ndoro sana ndo baba. Ninde. Diamond. Bosesedi. Andi mama ngene kutambabi. Diamond. Mancho muligeri te tokole kurugaiga chinsemi chiga chia kanunda. Until next time nyasate gaende kubaseni nyasage ende kubalenda kana ntumirane nari nabantu abamo support Ya akorende pakenya kogende. Diamond. May God bless you and subscribe in Lucy Voice.